He whakarite te mahi ma tēnei uri Ōtākou mō te tāpoi nui mo te flag. So basically, flag is the same type of thing as gridiron or NFL as other people know it. It's similar to Oz tag. A lot of the cousins back at home probably play Oz tag, like touch footy or whatever, with the little tags that you have to rip off. It's a pretty newly introduced sport. Only just came up and started getting popular about 5 years ago, and it's already coming into Australia. Ko Finnlay Tamati-Silgo tērā, kua tuatea hei māngai mo Ahitereiria ki te tāpoi flag mo te kapa I raro I te 17 tau. Ko te flag he momo kēmu no te whānau American football. Kamatu koia hoki tētahi māngai ma te rohe o Queensland. Flag wasn't even really something that I got into. It was just a thing for me to try out at first. The whole reason for me starting this whole gridiron journey was my brother. I was following his footsteps because he was an absolute gun when it came to any sport, especially gridiron. But yeah, he pretty much taught me everything I know and how to go about it, what to do, what not to do. And yeah, flag just kind of popped up out of nowhere. Ka hoki o na tātai whakapapa o na hononga anō hoki ki roto Ōtākou. Ka matu ko tōna whaekeke a Finnlay Tamati-Silgo tērā e ka hatautoko ana I tana I rāmotu ma te toha rāwhara. Ko Finnlay rau ko Jordan, ko rāua ngā tamariki o tōku tuakana, nā reira ko aku I ramutu. Nō mātou te maringa nui te tautoko I te tama, kua whai I tērā o ngā whainga, I roto I tōna ao hakinakina, nā reira me tautoko ka tika mai tawhiti me ki, nā reira ko tērā tama me tana tuakana kua tipu ake ki tērā atu whenua, tawhiti atu I te kaika nei. So I've travelled home a couple times, roughly every couple years, connecting with my whānau back at home, Tamati Ellison whānau, at our tamatea marae in Dunedin, Ōtākou. I'm just really passionate with connecting my kaupapa each visit. Aha koa ko te flag te aronga o te wā, ko tana hiahia kia uru atu ki te kemu gridiron. That's been my sport since day one. That's the one that I've been playing for a club for the past 6 years and for Queensland for the past 3. My passion is really for contact. I enjoy it a lot more than flag. Don't get me wrong, I still enjoy flag a lot, and it's overall just a great experience being able to go over there to actually participate in Amerika and show, basically the world what I got. Ka peka atu a Tamati-Silgo me tana kapa ki Amerika hei te mutunga o tēnei marama. A ka tuki rātou ki ngā toa whakaihuaka o te ao. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News.